ngasi akhoi day 6 ka day 6 numita akhoi na khanna ka topic si akhoi WH question side khar lei WH question se asing ni ma si mapan ni ko adagi manung da kari kana akhoi yeng da han da akhoi interrogative words akhoi se mo kai kan interrogative words natraga akhoi question words haine su khangne yo adagi interrogative sentence sai ra ko matam da Satki ba akhoi video da akhoi yeng re interrogative sentence sai si kari no ai si matam da padi asking question nai ne ba hang ba khang na ba da gum wahi pareng da bugu akhoi interrogative sentence ko ye ne da hojik ti akhoi na yeng da ba si WH question hai ba kano si kaya su bano adagi kari kari no ado akhoi makhara ai irake ado phajana matang yeng si ka ahan ba da akhoi na u ba si asi kari no hai ta ri what scenario adi mathang da when la kani adagi matung da hum leire ka adagi matung da who leire adagi matung da na akhoi whose adagi which ka adagi taret su da leibisina where ka adagi nipan da leibisina why adaga akhoi aroi ba da 9 su da leibisina how da makhoi mayam se akhoi hojik 9 su da na makhoi se be akhoi na WH questions ni hai na khang na ga ne ada hayeng questions WH question is kari kari na yadi makoi sing se akhoi ni yeng da ba ka ada hojik te akhoi mo yeng se matak ta pire ba sing se akhoi ngasi gi 9 WH question sing se mase akhoi na kadai kadai de sin na no hai ba taradi direct questions amasung indirect questions ai da leiri ba ko direct questions hai bana masa ma ka se gi WH sina horam kada ba adagi indirect sina sentence ki mayai da akhoi relative pronouns kum le sin na ba adu boy gani indirect hai ga dori ho indirect question sida ina example kar pirake he na mamut ta na khang hai ga damakta aini ibse where is he going hai ko si gum base ko na direct questions ni hai na ko na khang na ga ne kari na tare asida WH na mang tha lai bisini adage ani su bisina aina pirak base indirect ko indirect questions ni sida ina hai bise I wonder where is he going hai bane adai matam da I wonder na han gina dra where sin mayai da la kre ko asigumba sentence asigumba question sibe khana indirect questions aina khangani asi matam sida where se ekhona relative pronouns kum na ekhoni sin na bane asi ma kauroi da ko adana akhoi yeng si ngasai gi period mayam si sida akhoi WH ki questions ki family mayam si asi samai akhoi mun phajana yeng si da kana go mi grana hang batar du ko masi sing sin da si da akhoni sin ba yai hai na koi kham se da akhoi using makha ta ba da mu yeng si asi na ta ba akhoi yes or no questions sai ba khra le ri ba ko hai ba di question hang pa da hoi na traga nate hai ba da gum ba akhoi na answer pi ba ya ba han ba da akhoi na yeng da ba se na da akhoi video du akhoi na yeng gre bi va fai da akhoi ama pi da na ka si ki family da yaw ba akhoi is mr ta ma gi past form le was ka wear na tra ma koi na halak pa da kari ga ma question la ba du din dang adum yes no question is khang ro si dai line hai gi da ta he na khang ai ge example and pi ke are you going na tra are you hungry hai yes or yes no or no na tra adagi ani subada asida ikana conjugation to we abase kana ga no hai bata ri do gi family do do does aduga did hai bada sida kana question ma hang baya ba kari hang baya hai bata ri do you want fries hai ba natraga anything ko ada sisi so nang na yes no ikana hai baya ba adaga aroi bada ai tare ahum subada ikana conjugation to raga yes no same baya abase yes no question same baya abase kana ga no ai tare auxiliary hai da helping verbs khra le yedna ko models ki si so da can aina si da khri use can could may might adigi will sell extra mo koi myam le mo koi na mo hala ba adu ta nang yes no pba si da example hai ba tari can you do this na tri it hai ba ne si da ngamadi yes ngam dragana no hai ra ga dum lo re da na ko adana sumai na ko ni yengani da makhata ba se amuka ko ni yeng da ba se si so da akhoi ngasai ge WH ki words da ge WH ki kano se questions myam se ma gi functions khar le ba ko function se kadai kadai dai ko ne sin na ga da no asida ina example ge lo na ai pi ra ke ahan ba dai ko na lo ga da ba se what hai ba se ko sam sam nai ba de ma de kari no hai ni asida ko na
magi function se ahanbada things pochai gi maramda adagi ming name ko adagi occupations adagi mathangda leibisi activities later ko adagi number 5 the leibisi repetitions natraga confirmation mi kanagumba mana wangang matamna nang tadre adai matamda tadabadu karino ikuna laweba ko karino hairo haida ahanbada example pvc what is it adagi name dana what is your name natra occupation saraga mi gi magi occupation to hangtare what do you do kaiba the activities and what is he doing haiba ko what is he doing adagi repetitions adagi confirmation dana what nang tadreba I can hear you haiba to tara muka hanna hairo haiba neba ko sigamba sidai koina what say koina sindagani adagi makhagi sina koina who haiba tare who she say koi karamba adagi karino haiba karamba mi adagi kanano ko sigamba persons people da koina sindagani moru oina mari subject ko adu sida ina example people see who opened the door haiba ko adagi mathangda ahum subada leibisina where haiba tare mari mapom khangnaba mapom kari hang matamda aigona taisana matamda sentence so aigona where se happa tare place locations aduga positions ta adagi example haiba tare so simple da where do you live right adai matungda aigoi matam khangnaba ai tare matam khangnaba haiba tare kana oidong male matam khangnaba sika matam khangnaba di sida oigada si when oiba tare when do when sidi mare time sida ikona yengi when did you come haigani si sida example do come when did you come aduga question mark thambibo adagi matungda ikona lakada si whom sidi masu persons ke people ni ikona thiriba hangiba si adu kanaida kadaida ikona base so na itare object oiba object to da ikona base so gane object ne ngasai huna subject oigada adagi whom sun object oigada ko adagi set example say gonna yengada say whom do you want to meet haiba nang kana unaning bano haiba say whom do you want to meet to haiba rose kan modern english study ka adagi mathangda ikona taruk subada yengada say whose haiba tare ekoi ownership to mapu da ikona hangba asking about ownership adagumba tanjada ekoi da I am adagumba lerak matamda ikona whose ikona sin haibadi chapel lerba tarasu kana gi no adagi so butara tarasu kanagi so no gaida asida ini ibisi whose are these keys here adagi number 7 dana why have the me am the sin never go say when maram si kada the sin he tarari reason ge purpose ka adagi suggestion asida ikona magi function si ne han bada pirakpa aina example pvc kaino tari what do you say sorry why do you say that haibako adagi ani shugo example dana aina sida suggestion haibina suggestion ma pirake karino ai matamda why don't you ko sida irake why don't you leave early haiba si suggestion makal maneo ai mara khanthau da ai pi bane ga sumaina suggestion pi ba yai adagi ngasai ge purpose reason suggestion saibina ade mathangi je koina wish haiba tare wish de koina choice ni nang ya pa ma khan gadam hadi pochai ni leram basi adagi manungda ama pam do khanba alternative oiba ko adu su haire my function se da sida ina example pvc nang garamba machu pam mano seneba which color do you want haire haibadi nang red pamra natraga green pamra green la red la ani gi manungda amadi oiga dogriba ko ada nang choice between two things gumbani masadi ada last I could leave see how the yamna moru how the han bada ikoina magi function ikoina sin ne manner other conditions natraga quantity da ikoni sinnevo ada my sida example ma pirake how was your practical exams aibako my practical exams ma kamai torakpana nungai tabra adane baina hangi ikoina hang matamda na manner conditions amadi quantity da but how sida ikoina how amadi adjective amasung adverb khara pullaga ikoina same wahi khara leibako haibadi how far ikoina haiba how far haiba taradi sida function se distance ne nang na hangi si ko adi how long haiba taragana ai matam amasung space ne ba sida ine irgada ba se time or kareba space ani irgada ba ko ma meaning mana function change bisa adi
how many hay tari quantity du puto quantity du hang be wani but karamba condition da nai tari countable da masing thibi ya bada how many hay ga da how much hay ba tari su quantity ni but karamba condition da hay ba tari uncountable loiba posak to masing thibi ya da ba ko tu da how all hay tari mi gi chahi hang gra ni hay jadum khang gra adege how come hay ba tari asi se de ikoi reason du nei na hang ni sika da sumai na ikoi asi gi WH question gi family se ma gi functions ikoi na chumna ikoi na sin ba tara di phajana ikoi na hei ba ngam ka ne ba ko da na ase gi video wi yang video ba gi viewer sam ni subscribers sim ba thaga sari thank you very much